Exam ni question paper leak Wngmani twiwi Hakotor ni Education Minister na Achukthai Yakarnani Sanmungo Haste Gwnagwi Kebengwi bachalaimungo Wngkhormani Studentrok Sanmung twiwino Delhi ni Jantar Mantar Kotor protest Khlaimani Studentrok Hakotor Gwnagwi Studentrok protest Wngkhormani Nugwi Chasal Dipor Hakotor ni Education Minister Dharmendra Pradhan Sakbaithang no Achukthai Yakarkha khani post Khlaikha Satai Khlaio 2026 BC NEET exam ni paper leak Wngmani bagui te waisa na Wngmani NEET exam avana tewe Hakotor ni Khorang ni high Studentrok ni langma arimani avana yagolono Kotor Kebengwi bachalaimungo Wngkhormani Studentrok poilawo Delhi ni Jantar Mantar hunger strike Wngmani social worker sunama sukni tutu mumbai avana yagolo CJP bachalaimungo Wngkhormani afroni semi Kotor beremni Kebengwi bachalaimungo Wngkhormani Sanmung sajaka Hakotor ni Education Minister Dharmendra Pradhan Achukthai Yakarkha bagai Studentrok ni protest no mathakna ni bagai nai mathang bahini dalbidal saitok Khlaikha Studentrok na khlaija khallatha charge fiaba mathakai manlia protest teibo Kotor se engui thangsiwo protest no suba sukhlaina ni bagai Wngkhorka Kebengwi bodol ni simiseng sawai film star no khoboi teibo kusuk beremni lukuro avani yagolono CJP ne adongrok bai kaisa koksa panda Wngmani fiaba arubo Wngkhorli among sallama avani bagai Studentrok zoli jagai teibo Kotor ngai basa ka protest abo haikana Hakotor ro Wngmani students protest Haste ni Kebangkok Studentrok no borok ni chinang no twiwi Hakotor ni Education Minister ni Achukthai sanglaibe protest Khlaimani Haste ni semibo Khorang tisa Wngmani Hakotor ni Education Minister ni Achukthai Yakarnani bagai देखो हम तो ये चाहते थे कोई इस मुद्दे के ऊपर बात करे और सरकार अकाउंटेबिलिटी ले और जो भी नया मिनिस्टर जो भी आएगा इस बात को ध्यान दे कि अगर आगे जाके ये सब चीज़ें फिर से रिपीट होता है तो हम स्टूडेंट्स नहीं रुकेंगे हम फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट करेंगे जब तक ये सिस्टम चेंज हो नहीं जाता तब तक ये चलता रहेगा अगर ये लोग फिर से ये सेम चीज़ें रिपीट करते हैं तो आप लोग खुश हो बहुत खुश है और स्टूडेंट्स देश भर में आज पार्टी होगा और हम चाहते हैं कि सारे देशवासी मिलकर इस दिन को सेलिब्रेट करें स्टूडेंट्स ने ये जंग जीत ली है और बाकी चीज़ें स्टूडेंट लोग ने धर्मेंद्र प्रधान का डिजाइन है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ इसलिए अभी भी हम लोग धरने पर क्या था इसलिए अभी भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है जब तक वो रिजाइन नहीं करेंगे तब तक ये प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा Abun bagai pachago Hakotor ni joto Studentrok ni protest Wngmani tei asuk singklik Wngmani Wngmani bagai Hakotor ni Montri Vokrok ni thani Achukthai Yakarkha bagai resignation rika avani yagolo social media wo Sakbaithang no Achukthai Yakarkha khani post Khlaikha Hakotor ni Education Minister Beautiful Chini Khorang